my dear children. How are you today? I wish you all the best in distance learning. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қал жағдайларың қалай? Мен сендерге барлық сәттілікті тілеймін. Welcome to our English lesson. Are you ready? Okay, let's start our lesson. Балалар, ағылшын тілі сабағына қош келдіңдер. Сабаққа дайынсыңдар ма? Ендеше сабағымызды бастайық. The theme of our lesson is sea adventures. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы теңіз оқиғалары. Now children, let's watch the video. Балалар, бейнежазбаны тамашалаймыз. Содан кейін тапсырмаларды орындаймыз. Sea animals. Hello, my name is Starfish. Let me introduce you to my friends. Come with me. Starfish. Starfish. A turtle moves fast in the sea. Turtle. Turtle. A jellyfish has a see-through body. Jellyfish. Jellyfish. A squid has 10 legs. Squid. Squid. Oh, this is an octopus. An octopus has 8 legs. Octopus. Octopus. A shrimp has a bent body. Shrimp. Shrimp. A seahorse swims in an upright position. Seahorse. Seahorse. A clam has hard shells. Clam. Clam. Wow! The wings of a manta ray are really huge. Manta ray. Manta ray. A crab is walking sideways. Crab. Crab. A seal is enjoying the sunshine. Seal. Seal. A flying fish jumps in the air. Flying fish. Flying fish. Dolphins are very smart. Dolphin. Dolphin. When a whale breathes out, it spouts out water like a fountain. Whale. Whale. A shark has sharp teeth. Shark. Shark. Was this fun? Did you have fun meeting my friends? Next time, please introduce me to your friends. Bye-bye. Okay, children, let's pay attention to these new words. Are you here? Listen and repeat after me. Балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен танысамыз. Тыңдап және менімен бірге қайталаймыз. Starfish. Starfish. Теңіз жұлдызы. Turtle. Turtle. Тасбақа. Jellyfish. Jellyfish. Медуза. Octopus. Octopus. Сегізаяқ. Crab. Crab. Теңіз шаяны. Seal. Seal. Итбалық. Whale.
whale, kit, dolphin, дельфин, shark, акула. Okay, children, let's continue our lesson. Task number 1. Read the words and spell them correctly. Балалар, сабағымызды жалғастырамыз. Бірінші тапсырма. Сөздерді дұрыстап оқып, әріптеп айтамыз. Let's go. Бастаймыз. Octopus. O-C-T-O-P-U-S. Shark. S-H-A-R-K. Dolphin. D-O-L-P-H-I-N. Seal. S-E-A-L. Starfish. S-T-A-R-F-I-S-H. Crab. C-R-A-B. Turtle. T-U-R-T-L-E. Jellyfish. J-E-L-L-Y-F-I-S-H. Whale. W-H-A-L-E. Task number 2. Reach, match, and write. Екінші тапсырма. Сөйлемдерді оқып, суретпен сәйкестендіреміз. For example, this is an octopus. It is pink. Мысалы, бірінші сөйлем. Бұл 8 аяқ. Ол қызғылт. Балалар, қандай суретпен сәйкес келіп тұр? D, яғни сөйлемнің қасына әріптерін қойып, белгілейміз. Let's go. Бастаймыз. Okay, children. Time is over. Check your answers. Балалар, тапсырмамызды тексереміз. First sentence. This is an octopus. It is pink. It is D. Second sentence. This is a shark. It is white and blue. It is C. This is a whale. It is blue. It is B. This is a sail. It is gray. It is A. This is a jellyfish. It is purple. It is F. This is a crab. It is red. It is E. Thank you for your attention. Today the lesson is over. Bye bye.